Bantu Film Stars nechibina chirikwegesa nichegese mchamirungiro kutina ruhanga enye twaza y'abantu no buringaniza tubakore media tv kandi bakunda munonga ntubakunda kandi nimwe bakunda babantu Film Stars kandi ikiniciro cya munana ningira bashara mu ngweri za film project 1 tugihendere kandi najangu ntakagenzere tuganireho n'abazani babagambe no kuba abantu bazana kandi mungere kutegereza film ejo n'abazani mungere kubakunda mungere kubafollowinga mungere no kusharinga muze namwe kutugwabo abantu Film Stars mungere mutamze shinga iziko budiye muswaga net promoter kandi number 1 mu Western Uganda zakutandika noko yese bono gamba yaho tinyine ugambe munonga kuja wazo bakuri yaho tinyine songa amazina niwo ninye majebe ngenyine original ne banyita koraje Emmanuel ubenozana nkoha mbe ninzana ko mutemu zina rimbe ningo so muzano ni majebe so muzano bagambire nguza kubagura guta kurugirira ubwo muzano go ninyongera kwamiza abazani abahagizi ngogo muzano gutwa leta no muru kandi mweyongera kutufollowinga no kuzamuka tugwitu gwa bantu nitubahamiza ngekintu nituza kutwara mu misho mwa mutwagiye so wasigara nasigara ndi majebete akoraje Emmanuel Jabrez haro mushija mukuru ogu yanjura abantu bakorera mazina ntahiro Adoniya Kaburijo kandi umuzano kunza kuba nimbazanira nkabutaro shinto mwana wakoze rata wayirita tanteza abantu so abantu bakutegereza abantu bantegereza film no gigamba ocheji kwata kwayo na buri kimwe cyo no kitambura gweme filmeji abarebera ukundo y'amazima kari kakana kankita kana hariyo rubwenu wabareta ikiboko tomboramwa waka yenyine wabaretera waka wabankito bakucyangwa waka wisipa bispa ya Jabrez hariho amazina Muhanji Gaston kandi byo bweshongozi Ivan Gaston ati gambera yigo amazina n'Umuhanji Gaston umufilmo benozana nkakire cyo cyamanje umufilmo mbenzana kamuhanje wakoze iki umwana wabo nabwinye munonga abo banagereho kwakira madamu ogu amazina ganje Maria Paula kanabarita umuzano gwa Film Stars mbere nizana mu nyenda kuzana mu mukaka w'abana abo bayisireme nabo kere bari munonga kuzana n'abandi nije mwe yanzure bongere kunanga amazina ganje yatemba byani Kaburijo yo ndongera kwemeza abahagizi umuzano nzanye kafande kandi twabaletera waka mwongere kusacinga YouTube kandi subscribing amazina original names na amanya Victor omuzano ninza kuba ninkosa Dr. Biringanya kandi ria Serebon MC Biringanya musurusuru omuzano buturonza kuleta buzima gubonire amazina nirakane bangitana n'inga Rosemary omuzano nyenda kuzana nka akiki chindo guno muzano kwa hiro kabano zana ko gani zana kana romansi omushiroba kare iro kakiki kore media ntoja kuwanjira abandi bito teje kubuze mpinduke yabaho nuko kiri nukoko niza kugambira muhero atwayakira yogu amazina ndaga Barex ariyo bweshongozi Bless King chonga kandi twahika muzano gwembera yense yoni mbazanira ko mfumu kandi tiba kure mfumu wa mazima gwembera yense yene yisha mwe nati yo biteka mama ni kwega muzano guhigurisha ona wabana gure Bless King Jabrez no wasagarga yegende brother twakira musumuru njogo amazina ni Murinda Fiona umuzano gura bina wazana bakikabundi mwe bare munonga takageze nanye namaze manyo muzano kwa kwiro kandi uzana ko omuzano gwa rukundo y'amazima omuzano gwa rukundo y'amazima kandi nzana nkanyana kari iroko nyena mwe bare munonga bare bankore mu kare ondisho
Amazina ni Sina Caroline. Caroline. Umuzano guniza kwa nzana mko rotaro. Kandi nisima n'abahagizi mwinshi. Webare munonga. Saya. Yamani. Twakwaje ankore media. Mwe bari kunyakira amazima. Amazina ni Mbamanyire Rogers. Abingere bama Mr. Road. Mr. Road. Sheshe boy area music. Kandi Mr. Road umpura. Ni nyamazima. Kandi kutugara kali yo gomezano. Gomezano izana muka. Ha YouTube nkore media. Sharing kintu kibe fine. Fine. Nkore media bitute bogomanya ngute tukaka tukisa abesho angoze abazanu bemzano. Kugumba film stars. Ondi sebo Mazina ni banyita Rashid Siraj. Rashid Siraj. Yo. Oyo musiramu ninga Justin ryaburi. Of course nimbasa kubona umusiramu. Kare wa nozana ko umuzano gwembera Yesu gutirinza kwereka abantu. Gomuzano nizana ka fande. Kandi mu rukundo y'amazima ko abazanire kakagabo tiruka kanagamba fando kagari. Umura. Ebyanye amani mucyakuba muginaho mu kibuna hamwe ntinka kwesiga munonge kijyaho. Na hato wakakora nyoni kutwara. Tikine. Webare munonga tonja twakira abandi hari umwana muto ko gutinga mabaya amazina nabakwetoha. Akangwa Saberi. Umuzano gwembera Yesu ibona uzana nkoha. Umuzano gwembera Yesu nzana kakakore ko mukaza byo bwishongozi nzana ambaje bwishongozi ndikinde. No manyana kweshongora kakobe. Ikeko y'umushongozi w'umani. Ni kurebe cintoringo kitwiremo. Mwene kandi umuzano go kubanza gukazana nkoha. Umuzano go kubanza go rukundo y'amazima. Mbona umuzano gwa rukundo y'amazima wakuba nagwenda nko wagureba hata bariro bakureba hari nkore media nabasa kureba ine ngo umuzano go gutunga nabasa guyanka nabasa guya ama computer za YouTube za internet mbona za FB we bari munonga we bare ntwakira abantu ntonja twakira abantu buzima nakwakira sebo Oriyo tene shonga amazina bakwetoho ryankore media abantu barino bakureba munonga mbene amazina bakwetoha amazina ya Musima Joseph kandi abinje baranyeta Kachiga in one kandi umuzano Kachiga 2 in 1 Kachiga 2 in 1 kandi umuzano Endera Yes zo kuba ninzana Kachema Chairman umuzano kwabanze kwa rukundo y'amazima ukabanozana nkoha ubwo nkabanta ka joiningire ati nibwe nijana joininga gwayikira bene ho joiningire aho joiningire ekibine cy'abantu film stars iwe nkiwe nko muntu noreba ngo nwenda kwiza kwiha mu kininga shinoreba target yawe cyakwereza mu kibino mo noreba ngo niki kwegesa abantu na no polizi nabyo nakari konkora bimanyi oyiro kukunda sente ngo no horo kwena nko mu kibino mu wajiremo ozana banko nyowe nyowe kale kuzana nzana ndene ka level ya Majid Michael bueno horo kwena ngo zana benga Majid Michael okay kare yogo no twatumwine hwa hara yikore media bit subscribinga gumize muno kwata mu kintu ninyongera kwakira ndijo ninde bamushiza we firiya mana kandi samunonga amazina Musime Tobias umurbantu film stars wasamo bwire bukwingana ki bwire n'ubwinshi ni kenyaka myaka keshatu emyaka keshatu ejo umuzano go kubanza yo kazana nkoha kandi kibana ukora ikibana bwe n'umuzano go muntu yanagwenda naguhankahi ubwo urekira buri mutugona nazo unagusanga amazina bakwetoha amazina mbanyeta Musime Tobias umuzane mbera kensi embera Yensi uguriyo nguza kushohora ubwo muzani yono ndakwije nozana mukoha ubwo muzani kandi general urwede nengo fe anogera ubwo muri mugora beno koramo general necamane cyo kandi umuzano kwembera Yensi ubwo umuzano kazana muninga turazandemo ubwo mbera Yensi umuzano gwa rukundo y'amazima sorry nkazana ukisha wazana mukoha kandi kana bende mafia kibana niwe kibanda unarebere niwe wabiro yibembire ninyewe nyine yo kandi mbetakomanya mbwe n'abantu bo bakabana nozana imizano yonka ninga hili kindi cyo kwasaba no kwa na comedy nozana comedy mbwe no wakaba comedy ni zina rya comedy bakweto celebrity comedy Dr. Mukongo umuntu nabasa kutunga comedy zawe nabasa kuzayo kare
YouTube manya Instagram bihabyo ndiyo hona harashakinga nasanga kare Dr. Mukongo iroko genda wo kugenda agende cyo buzima bitu bazimani nyenda kumasa kuyikora media expire kintu kandi kikwasire ninkuretara baze utisha kureba abo bundi yo nindete tubari bazaniwe muzano cyonka kureka amabeshongozi ba comedian abande abakore binde bintu byamana munonga mwino so uyokora abarebe gumza following abantu abo kandi bishike manye ngo kibina n'aband film stars zishanu bo bazana bo turi tukoraho interview sebo bakwetoha Isibe David izina irinde ryasebe butene mu kosariya MD Fro yo moshongozi niwe MD Fro wumpura ate MD Fro ninye no mukakaseje ninkura munonga music yawe mbere ndikunda munonga konka mpuriye ngo nozano mizano kandi nasanga uri mu kibineki mwe niwe kiwe umukibineki umusano bwo nguza kushobora imbere yensi mpamizaje ngo nonda kuba nozana ko wakujya ngo nyongere following bwenu kongera hagico abona abayije bayiyanjira n'abasirikare ni ba general amde barakigama ngwenki mbwe ninye wa mutwe niwe headmaster in fact ni na headmaster ni director niwe director ato umurayo ba headmaster ushumisa ndaza kubanda gukorera ngo musirikare ubanka commander ninye ndo mpamizeje umuzano kwa Band Film Stars muzena YouTube musubscribing MD Fro kandi mwongere kumufollowing abale munonga Jabres Rasta ya bitete bakomanya ngo kwinasha hezi ni MC Mashwe ko ningashino wasakunda Mashwe ko comedian niwo ko nakusaho ubundu kobu ni nyino mushija mukuru mushija tire kintu cyamano ubu no mweshongozi no muzani nakuri ndishe mu moyona buzima bwene reka mbanze mukwiseho abanza atuyanjura amazina geye tugumize mutumbono ka interview kake tugumiza mu misho sebo amazina gawe bakwe toha amazina ngawurija bingine bamanenga Bright New Bright AB necho Bright AB na MC Mashweko mwemazi Bright AB nakwakira kana kushemererwa munonga Bright AB nyene pamizeje iwe nokora mu muco mu kibinecho mu kibina cya Band Film Stars Band Film Stars nke kibina iwe nokora mu rumoki nyowe nikora ku directinga emizano nde no muhandiki w'emizano nipandika na music eri kuba ne yitagwa mu mizano rero umuzano go gwembera yensi ubwo gwe ninzana mukabyaro hanga byarahanga ubwo muzano cyereka ngo ngwenda kogore kari we no gwamana mbwene byarahanga ni mazina cyaganda gakukanga gari nko muzano agakwasa kuntirisa music yawe erobora hamwe ninyenda ongambere ho music ejo wahikankahi music kintu ndiyo ni kitera mpora we no kitera Bright AB no zarwa nkahi nyowe ni zarwa mbarara mu mpara kibingo cyari kinkurwa no baketa butere oteba kumanya ngo byaroke bye batuma oyo yakore media teba kumanya ngo byari binkebyo byo kuzarwa basirebo bamani mbone wa umuntu rukuga nkabutero tija kumujerega ningo bundo kateka ngo bunde taine murama bitu Bright AB nyendo mpamizeje umuntu akakureba umuzano go kubanza ogwa rukundo y'amazima ungana abasobo twetegereze je ninga shayire bo gwatamanyire ngo mu rukundo y'amazima ko rumu mu rukundo y'amazima mwo kwa nozana nko kani zana ka rukundo niwo wabe nozana ka rukundo hatu niwe byarahanga mwene rukundo yarahanga icyo cyo ne cyamanu benu abareba nkore media musubire cyango umuzano zamutweyongerayo kuko naragame to kune MC Mashweko subscribinga YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TBD one mukufitiyona rebeka ngwa waze watereze kintu mbwenu dukuhendera imbere yensi wo girinde gitegereze urebe neyegesa ningate kwegesa nyo mazina ganje ninye amazina garwo banyeta asafu byabo kandi mu rukundo y'amazima ndio mo wabazanire nkaruteshengereza kandi umushaheji umumbera yensi ninye ndakwishire nka beyendeza so sharama following beyendeza ogore bakakora ki kandi uri aho byarahanga uyu abagireho bakakora ki urutaro wakariyo waki nimwe bare munonga nkore media otaragaho
bantu filimu stazi nekibina kiri kwegesa nicyegese mico mirungi no kutina ruhanga enyetwaza y'abantu no buringaniza endera n'entura y'abantu tukwatanise turi abasimbuzi itwaba bantu filimu stazi nitukundana buzima titukucenjana nitwikirizana kandi twinena memwe niturwanisa ubwangano bunyarya no bwinazi tureta rukundo nekwatanisa tukwatanise turi abasimbuzi kakwambera burite okukunda abantu mwenyewe kwambona bonesa okukunda kakwambera burite okukunda abantu mwenyewe kwambuzoturo okukunda kakwambera burite okukunda